SBS Asia Hakahol in Janmanna Nifiting misla rai thoinak Bible chathiang kan thenga ding mi kan relnak chan silai nihen avai khatnak Bible kan rel ding mi siang parhang ok khatnak angan pathum a me pali en thlaithum tiang chun siang parhang chu rai thoi ok a kibian a akal secha tia ma chu an khorum bawngan ase Solomon ni khika byak thangchung a khan khang thoinak thongkhat apek chan ton kibian a chun Solomon sen a boipa chu mang in san a alang i boipa ni chun seida kan pek lai ka haltua tia ati chun Solomon ni nangma ni kapa David chu zum ok tlak in le din nak in le nangma lai i lungthin ding ngai nak in namhai a umcha a angan le afek mi dot nak chu na mu sakchang chun hi angan i afek mi dot nak chu na chia piak i ni hin i aboi thut dan chung i athu ding a fapa pakhat na pek chun atu chu mo boi pa ka pathian nangma ni na salpa hi ngak chia te ka sikauna in kapa David mun a siang prang a nakasar chang kaima chu zaitinda ka chualai i saitinda kalu lai ti anghal lo mi ka se chun na salpa hi nangma ni na thimmi mi phungan an tamlai i rel chok lo le seizat an sing hal chok lo mi hna laka hin ko chu cha a na mi hi ukho nak cha a athale achia kha ka thleidan kho nak nga na salpa hi ngal thiam nak long thin ka pe tua seicha tia a hauni da hi na mi phungan hi a ukho na lai tia ati Solomon ni hi thil hi a hal cha a boipa chu alom chun pathian ni ama chu ma hi na ka hal i nangma cha a nun saw nak se rum nak se naral na thi nak se hallo in nangma cha a ading mi thil kha hal kho nak na ka hal cha a zawman nabia bang in ka tu lai zawman afim le thil a thlaidang khomi lungthin kan pek chu cha a nangma bantuk a hauman an rak bal lo i nangma bantuk hi achua zong an chuak bal ti phone lai lo chun naka hallo mi zong kan pek rum nak he upat nak he chu cha a nanun chongvel te siang parhang dang a haumat ni an intluk lai lo pathian bia se ni hin thang thabia kan thaiding mi mak angan paruk a me somthum in somthum pali tiang lamkal tu na kha an ratlong i jisu he khan an itong i an tu mi vil te le an chon piak mi na vil te kha an chim atlong kal an tam tuk thang than cha a jisu le azul tu na chu rol ai nak chan man an hulo chu cha a an ni chu atho na i kan ma long te in kan kho nak ha le adin zong nan idin nak nga kan ma long in ka khat a kal tu si tia ati na chu cha a an ma long chun mun king i kal ok a an i tho sema se lo me tampi ni an kal kha an hu thiam na i makhatte a hauda an sikha an hal phone cha a akhwa kep khan an chuak i tlanglam khan an rakkal kan na i sisu le azul tu na an phak hlana khan a hun kha an rak phan sisu kha long chung khan a hung chuak i mi chuvial te a mu na tek a khan asang an phak ngai secha tia khal tu angai lo mi tu bantok an se chu cha a thil tampi chon piak na khri thang thabia se atu chu Catholic Polni Zimui Loban Amhanna Kong he Petlai in kan ngai nak chan asri lai halnak zeijada khrifa chau kan sikauna in Catholic Arsipolni biak an chunga Loban rimhui an khutar I pathian an biak Bible chunga a umrua lawe a umma chun ka so piak towa her lomin ha an tua chom asirua hi rimhui manna khi zeital san atlai mo pathian nita adu tak mo lenak Bible kan kawa chun Bible hun in Bible thar tiang Loban zimhui kha pathian biak na ka anhan ti kha kan mu tuambia history in kaphi lai lau Bible in kaphi lai Bible la chun Exodus angan somthum amhe somthum li in somthum nga a boipani Moses chu
atang lei zimhui sekte oni kha kalbunum le frankincense thiang kha azachiao in lan ha lo zimhui sartuni asarbang in zimhui sartwa tia arakti hi bible la adik mi loban thing in afon I achuak mi zimhui timi chu catholic biak na a anman mi loban dip kha an khang I achuak mi arim amhui ngai ngai mi zimhui kha ase chu pathian ni afial cha a Moses ni atwa mi loban zimhui ramthok ase Exodus angan somthum ame pasri in priyada Aaron ni mei in kha azau khanha tika hi byaktheng chunga hin jingfa te in zimhui kha akhang lai chunzan lei I mei in avanha tikzonga khan akhang phon lai hi zimhui khang thoina khi nante pha chantiang ngollo in nantwa zongza lai atimi kha kanhu hi bible chang kan zautika pathian chiti thumi tlangboy phun Aaron te pha in arami Catholic polni nihin tiang pathian ambiak tika anman ti kha kanhu Exodus angan somthum angan pakhada chun zimhui khangnak cha a byaktheng pakhat in nasar lai anri thing in nasar lai tungwang pal asilai I pe khatle acheu asaw lai I pe khatle acheu akaw lai I pe thum asang lai tia boipani har cha a asar ti kha kanhu chu bikamna kwangcha a harmi boipa fialmi ase Exodus angan somli angan panga a zimhui khangnak suibyak thengkha bikamna khaltar thantu lungtlapna umna kuang maya khan nachia lai I pumnak thlam lunak inka khan ponzar kha nazar lai tia boipani arak fial bantuk in Exodus angan somli amhe kulasriya pumnak thlam saknak I harmi zimhui he petlai in boipani afial bantuk khan achunga khan arim athomi zimhui kha akhang ti kanhu Exodus angan somli amhe somthumnga achun pumnak thlam chunga chun minmei kha I boipa sumparnak chu achunga akhat ti kha kanhu phon hina kanjautika loban zimhui manna khi boipa dumi asi ti alangtar chun number angan pali amhel heiruka chun tlangboy Aaron phapa Elzar chu chiunak cha a chiti rimthomi zimhui huncham chinmi changvut thoinak le thunak chiti chu azau khantu asilai puan byak adila kin le achung I aummi thilvial te le munthiang le athil thuam vial te zaukan ding he chun tia boipani arakcha hi bible changna azul mi catholic na ni athiang mi mas cha a hermi mei in phayongdan byaktheng cha a ado athiang mi thilpon na tlangboi man mi mizo cha a sathaw na pathian cha timtua mi pangpar na le sangboi tlangboi na zongni boipa thisa pekchannak antwatika loban dipkha ankhang I khri I asa asimi boipa thisa kha loban zimhui in ampekchami ase arsi polni poingan na a loban anman mi kha nanmu bal theulai chu poini na a bible thyang kha loban zimhui in ampekchan I upatnak anpek Hika zona hin zeitluk tiang da zimhui chu pathian biaknak a Jacob phale leini asemi Israel mi phun leini ni pathian nolbia pasha bikamna kuang chianak ting pumnak thlam pekchannak kha boipa cha a nileini khengte zimhui khangthoinak antwa mi kha number angan pasri amhe pakhatin leikwa a fyangte in kanhu Jacob phapa leini laka pakhatnak asemi Judashin Nadab phapa na shungju adang apekchanak thilna le khangthoinak zimhui he akhatmi shekel pasha arit mi sipakan kha pathian apekchan tia number angan pasari amhe pakhat leilia kanhu ninhi naka Jacob phapa Isakar ashwai tu na Nathanael zongni chun
Jubantuk in apik chamve tia number angan pasari amhel heiriat pakula kanhu nithumnak zonga chekafapa Zebulun minha shwaitu Eliab zongni Jubang in apik chamve ti kha number angan pasari amhe kulali kularuka kanhu Nilina ka Rubin mi phun Elizur number angan pasari amhe somthum ni ninga naknia Simeon minha chung in Shelumel number angan pasari amhe somthum riat nirukna ka Kadmi shwaitun ha Elishab number angan pasari amhe somlili Nisrina ka Ephraim mi shwaitu Elishama number angan pasari amhe somli riat somnga niriat nak nia Manasseh mi ashwaitun ha Gamaliel number angan pasari amhe somnga ruk ase nikwa nak nia Benjamin mi phun Abidan number angan pasari amhe somruk lepani ase nisha nak nia Dan mi phun Ahezar number angan pasari amhe somruk riat nilhei khat nia Ashemi ashwaitun ha Pagiel number angan pasari amhe somsri lepali ase nilhei ni naka Naphtali mi phun Ahira number angan pasari amhe somsri lepriat somriat na zongni khangthoi nak zimhui he akhat I shekel pasha aritmi sui anpek chanti kha kanhu chuti chun Israel mi phun hleini na ni anpek chanchiaw nuwa Moses chu boipa kha chon ok I tonnak thlamchunga alu utika biang halterna kwangchung I mi velngai nak thudan chung khan cherubim panin ha laka khan ama arun chontu ochu athei I ama chu ahun chontia number angan pasri amhe somriat lepakwa a phiangte in kanmu chu boipa ni achaw hlancha a ase chucha a hi Bible changning in boipa ni adumi ase I Israel mi phun hleini na ni anraktwa mi thil ase hi belte antwa din hulonga boipa ni athutnak mun in arak outnak thong chu Moses ni athaimi ase churonga Catholic ni boipa thisa thlamchung I changreu muisam in khri tia zumnak chu afetar chucha a boipa thisa changreu kha sangboi bishop le popna ni loban zimhui mang in khri pha na he munkhat in kanbiaknak asi tia hi Bible changni tate akhan ruanak twa chommi asrimshim law chun Deuteronomy angan somthum le pathum amhe pakhat pasha a chunglei I boipa fialmi atwa tu Israel mi phun hleini na thlachua apek mi chu Chekaba phungle lam Israela phungbia kha chompiak ansilai nangma maya zimhuile nabiak thengchunga pum khangthoinak anchialai tia ati hitining in hivalei solnak akalpi tu pathian tu fa Johan angan pakhat amhe kulakwa tia tipil pe tu Johan ni araklang tarmi khri io boipa thisa changreu kha sangboinha ni nifate biak thengchunga antwa mi chu loban zimhui khutnak he akhat kaulo mai kanni chanthar minung vialte hi hlan pupa Israel mi phun hleini chung in arami kan silawmo chuti asia chun zimhui khangthoina kha boipa maya anchia telai tia Moses ni achimi Bible chu Catholic chunga atlingkau Catholic longmo chanthar pathian I chanthar Israel mi chu ansingha pupa Israel mi phun in Catholic longmo atepha asingha khorwa har asi Deuteronomy angan somthum le pathum amhe kulakwa a Moses ni Israel minha tlachua apek mi chumo Israel navan athakau nangma bantuk ahauda boipa ni akhami nasi ama chu anhu phengtu phole teinak vainam ase naral na chu namaya bok anra lai I an khoshum bauna chu nalam na lai tia ati
hi Bible ning in Asia chun khang thoi nak zim hui chu Israel min ha ni pathian pek chan na ka an rak man bang in ante pha chanthar Israel mi Catholic long ni Moses ni arak chim chung ning in hloban zim hui man nak in an feter kaulo mai chu cha a Moses arak chimmi thlachuak mi Israel min ha bantuk in nihin chanthara zimhui amang mi Catholic na hi thlachuak mi an siko lo mo Bible atlinter mi an siko lo mo chu cha zonga Moses ni naral na chu namaya an sung I atibang in loban zimhui he petlai in Bible atlinter mi Catholic cha a dautu ral an umti kha Moses shrim ni arakchim an daw na lai na in loban zimhui amang mi bu chu an te na lai lau tia arakchim chung sam angan za le somli le pakhat amhe panhi a katla chamnak chu zimhui bang in kachau hlan piak lo kokut kalher mi chu zan lei rai thoinak sabang in kachau hlan piak kau tia thla arakcham mathai angan panhi amhe lei khada in chunga khan anvung lut I ngakcha kha nu Mary sina chun anvung hu ankhok an ibil I an biak chun anzal chung khan laksong an ichua I an pek chu laksong chu suile frankincense zimhui le mura zimhui an si ti kha kan hu I luka angan pakhat amhe pakwa in lei thuma chun tlangboy asive mi Johan ni apa Zakria chu tlangboy na ni anzulmi phungning in biakan chunga avung lut I biak theng chung I zimhui kha akhang chu chan chu rimhui khangliau I mizapi biak nlenga thla an chamliau asi chutika boipa wanchung mi pakhat arunglang I rimhui an khangnak biak theng orlei kama adir atho I Zakria nathim phangla pathian ni nathlachamna kha athei I nanupi Elizabeth ni fapa an shimpiak lai Amina Johan nasaklai atimi thlachua nganpi chu pathian ni Zakria sin apek ti kha kan hu Catholic Krifa dilak zong ni kanu Catholic bu pi chu chunglei I Bible kha amu I boipa du mi loban zimhui kha pathian biakna ka anman mi chu anlung atling chiao thiau lai amhan mi thil twasarnak chu warthlai in chawhlan ok ase Catholic chu Bible he atlak mi long atwa ti ngal I ma zumna kha Krifa dang na ni ansoi seltika Israel mi phun hleini ni anrakman mi zimhui mannak in chanthar Israel kan sitia lungriam ok ase kan hoi Krifa na kha swal phot soisel lo in zeicha hina hi nan twa velo titu hal I an theifian oka fiantar ding ase kan ni zong ni zeicha da loban zimhui kan manti Bible chang he ngal ahaw ve loban kong he petlai in Bible chang he kachim tika budang hani chun herti lo Kri athinu in bunha chu herti lo antimen lai chu Bible an hlod ase Kri alhomi chu antichrist an si Kri fa kasi itikau man se lo adeu an silai Catholic chu Bible chung I aman mi kha twabu in Kri azumi an si hoi Kri fa na chu pa chan adi chang fa pa chan zong adi chang thyang tharau chan asi lawa vel chan asi chang tia Bible chang cheu khat kha an hlot ahoni da chan then khonak nol apek na nga Jisu ni keima karachang nu chun pa chan adong chang akantimo wanchung akai lai zonga fa pa chan adong chang akanti tak mo vel chan in raknong chang u akantimo chuti asia chun zeicha da Bible hlun fa pa ni achim tak mi Bible tharna kha atu tiang an itlai ri an manri Catholic ni Bible hlun he Bible thar he anzul I loban zimui kha anphan chucha a Catholic chu Bible chung I bifangna kha pakhat man thaulau in azul I pathian dunak azul mi kan si tia
อีวังทาร์ออกอสีตูจานจูฮัลมีเตเตไซลาซุงโดกันไงนักจานอสริไลโดตูเลซุงรตูตักตักฮิจูฟะเลอาอันอุมเขาโลชิงตูนูละปาเลอูละนาวมันโดตูตักตักอันอุมโลกันพมเทวอัสมีนูละปามันโดตูตักตักอันอุมโลโดตูเลซุงรตูตักตักฮิจูยิสุคริสต์ลองลองอาซีĐốt khó lâu chan sông à đô đông gia tu Chúa bồi Giê-xu Christ à si Phu can chi chan sông à đô đông gia tu Chúa bồi Giê-xu Christ à si Can chi liao chan sông à đô đông gia tu Chúa bồi Giê-xu Christ à si Can xóa lệ can phải bằng lệ u sang lâu Chúa bồi Giê-xu Christ à siกันที่มีเลอินละปารวละชันทรงคนคัดเลชมคัดอูละนางาทรงโดดูตักตักอันอุมโลโดดูเลสอนรตูตักตักฮิจูยิสุคริสต์ลองลองอาซีจานกันไงมีอดีจังจาอานันจาเตนมังทาอู